Whātalo whātu le pa ia manu mano le tātou atunu. Wo fo i paanga le tātou pokalama. O i lātou fo i o lo o lango lango sua ma sapa spaia le tau mawhai. Manatu wa loa fo i aso o whāsai le tātou pokalama ma le tātou whasoa. Ia watu lava malu i puenga ma wha malu luatu lo to pa ia mlo to manu. Tele fo i o nai tuatua noa ia tu langa fo i le ma alfia. Ia sa fia i fo i le nā lua masina talu o na mai a mai le whainga pālota le tātou atunu. Ai whaftai le atua i le nei lau lau. O lea ua mwhai o na te moa seama noa. Ia toi whaugau e fo i le tātou whasoa. Ia mo le sila fia e lau mai moa fo i a mai se whao lau whaafonga mai. O le nā masina ia po nei masina fo i mawai aso. Sa fia ngai e fo i mo le whaia o ngai na o whanau a onga high school e le tūlanga o le lakapi. O le vaiasa o na te nei sa wha mai ai le season o le fall sevens a tamaita i a onga. Le high school e le liki a le rugby Oregon. O le liki lea tamaita i a onga i Oregon. Ia lo o la mea tuai ma Vancouver i le nofuanga leo o mato nofo mawai, mawai. O le tūle pito i lalo i le tua oi o Washington ma Oregon. E mai ala le taamirsanga. I le whaangasolonga o le taamirsanga. O loo numero tolu le mātou au le whatungaina. Mai aso na te nei o lea sa whia ngai ei ma le play-off ia ma sa inga tfoi mo le suanga siampini. Sa mātou ta alo le quarterfinal manu malo mai ai. Ia maua twailo mātou vanoa le semifinal. Na mātou semifinal le ma le au sa numera lua i le tamusanga. Toi manu malo e foi. Ia masau wha ngā tu i lua mo le suenga o sampini a tamaita i aonga. Peita ili manuia le wha moi o le whanau. Lolo le mātou au le au sa numera tasi i le tamusanga. Ia oa sampini ai le au summit. Ia ai tūlanga lua ai le mātou au o le Highlanders. Ia sila mai i le nisi o ata foi o whanau ta alo. E mas foi le sunga o presidente o ma nofo whaatasi atu. O presidente le nao le kalapu. Ia mai se foi o whanau o lo so soani a wā le whai au ngaina o le nei au lakapia po whanau a onga foi. O le neva yaso o lea e tu ina atu le tātou whaasalaunga ia po le tātou whaasoa fo i mai Oklahoma City. O a taunu mai le aso nafi i le tono nei a neva ainga o le stete Oklahoma. O wha mautu ai o no le wha moi o whanau. O a wha mai aina ai se tasi o vaenga po le basic training i tono le vaenga au o le malo Amerika. O le nganga whaftai le atua o lea ua whamuneina le whamumoe whanau i le vaenga tau a matai fo i lato service i a po le tau tua fo i a wale vaenga au o le malo tele. O le mato malanga i se maila sa mato tu waa mai i SeaTac i le maleva lele SeaTac i Seattle. O mato whelei mai lea ma tau nu i le state of Texas. Ia na pu e fo le si va mato felelei mai o Oklahoma. Le ala mato nu mai le aso na nafi. O le va i Oklahoma mai le mleva lele ma le peisel malo pe ai le lata le valus fulu ia maila le vava mau. O no fanga o mato fa mautu wai. Ia pea ma le valu minute mai le peisel malo. Ia o le a silsila foi mai mo mai nisi o mainga foi mai stete uma safia
sa fea le mātou whaingamlanga, a mata mai lava i SeaTac, lava lele SeaTac, lo mātou nuu mai Texas, nisi fo i vaenga i tonu Oklahoma. O nisi o fufuanga i tusai fo i o mo whanau, i le Family Days mo a inga ma i la tō lo tonu panga au le malo, mai se fo i le sauni atu mo le graduation a tai awa whanau, i o la mawhai fo i o na silsila ma mai mo i ai se taimi o luma. Ai e manu e tele lau sila mai mo ma lau whafonga mai foi. Ia, mo foi se sia wa noa tātou to e whauau le tātou whasoa ma le tātou pokalama. Ai no tele ina lo o tō pa ia ma lo o tō malu. Tō wha, so i fua i le nganga wha lolo. Seattle Tacoma International Airport. On the way to Oklahoma. And Dawson Flight Deck, once again, good morning, welcome aboard.
coming straight in the room. Where's that voice? What? Yeah. There's no reason for us to go. Excuse me, Tim. What is that? Oh. I hate all these like the garages and dinner we're not gonna look. Where is my tequila? Tequila. What? No agua. We need a tequila. Too long, no making no dinero. Too much work and no money. Yeah, very little. Not to buy me John. Only one time. No, only one time. When I'm young. Now I'm sugar daddy. I'm old man. You
when I win.